Ku isi hari abantu bazwi kubera ibikorwa byabo, abandi bazwi kubera impano zabo, ariko hari n'ibyamamare bigaragaza ubwiza budasanzwe butuma isi yose ibakurikirana. Muri iyi video tugiye kureba abagore 10 beza cyane kurusha abandi bose ku isi, hashingiwe ku kumenyekana kwabo, imideri, sinema, imyambarire ndetse n'uburyo isi ibona ubwiza bwabo mu bitangazamakuru no ku mbuga mpuzamahanga. Reka dutangire uru rugendo rw'ubwiza, impano n'amateka atangaje. Uhawe ikaze kuri Hot World Entertainment. Ku mwanya wa 10 yitwa Priyanka Chopra. Uyu ni umuhinde. Priyanka ni umwe mu bagore batunganye mu buryo bwose. Ni umukinnyi wa filime, umuririmbyi, umumodo kandi yigeze kuba Miss World mu mwaka w'2000. Impamvu ari ku rutonde, afite isura nziza idasanzwe ku rwego mpuzamahanga. Yakinnye muri Hollywood na Bollywood, ndetse kandi ubwiza bwe bujyana n'ubushobozi bwo gutwara abantu no kubarangaza. Ku mwanya wa 9 yitwa Beyonce. Uyu ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA. Queen Bey nk'uko bakunze kumwita, ni ikimenya bose mu muziki, imyambarire no mu bufasha bw'abagore. Impamvu ari ku rutonde, imiterere ye yagivugisha amahanga kuko afite ikimero, confidence na elegance bihambaye. Abantu benshi bamufata nk'umugore mwiza kurusha abandi bose ku isi. Ku mwanya wa 8 yitwa Deepika Padukone. Uyu nawe ni umuhinde. Ni umwe mu bakinnyi beza muri Bollywood kandi afite isura abantu batandukanye bakunda bitewe n'uburyo ihoraho, ihumure n'amaso manini kandi meza. Impamvu ari kuri uru rutonde, imideri n'imyambarire itunganye, ikimenyetso gifatwa nk'ikiza mu bihugu byinshi, ndetse kandi akomeza gutorwa mu bantu beza ku isi mu bitangazamakuru bikomeye buri mwaka. Ku mwanya wa 7 yitwa Rihanna. Uyu akomoka muri Barbados. Rihanna ni icyamamare mu muziki, imideri, ubucuruzi no guhanga udushya. Impamvu ari kuri uru rutonde, ubwiza buvanze n'udushya tw'imideri, ndetse kandi afite isura yihariye kandi ikundwa ku isi. Imiterere ye ituma ahora ku rutonde rw'abagore beza ku isi muri buri cyegeranyo gikozwe na buri rubuga ruhambaye muri entertainment ku isi. Ku mwanya wa 6 yitwa Zendaya. Uyu nawe akomoka muri USA. Zendaya ni umunyamuryango mushya w'ubwiza, ubuhanga n'imyambarire kuri Hollywood. Impamvu ari kuri uru rutonde, afite ubwana n'ubuzima bugaragara mu maso y'abantu, icyitwa nka baby face. Ni icyitegererezo ku rubyiruko. Abanyamideri bamufata nka Queen Babyface. Ku mwanya wa 5 yitwa Ariana Grande. Uyu nawe ni umunyamerika. Ariana Grande afite isura y'umwana mutoya, amajwi akomeye n'imiterere ikurura. Impamvu ari ku rutonde, nuko afite imiterere itavunaguye kandi ituma benshi bamukunda. Umutwe udasanzwe w'imisatsi wagiye ubicyamamare, elegant, simple na young look. Ibi ni bimwe mu bituma Ariana Grande agaragara nk'umugore ufite ikimero kidasanzwe n'isura ikurura imbaga ku isi hose. Uwa 4 Gal Gadot. Gal Gadot uyu ni umunya-Israeli, umukinnyi wa Wonder Woman ufite ibigega by'ubwiza n'imyitwarire. Impamvu ari ku rutonde, afite isura y'umugore w'umunyembaraga. 2 elegance y'umunyamideri. 3 yinjiye mu bigega by'ubwiza bwa Hollywood ku rwego rwo hejuru ku isi, ubundi turamumenya. Ku mwanya wa 3 ni Kim Kardashian.
uyu nawe akomoka muri USA, by'umwihariko ni umunyamerika. Nta rutonde rw'ubwiza rutabona Kim Kardashian nk'umwe mu bagore beza isi ifite. Impamvu ari kuri uru rutonde, afite imiterere idasanzwe yo mu gatuza no ku kibuno. Ni icyamamare mu myambarire n'imideri. Social media impact ifite abantu miliyoni nyinshi, by'umwihariko n'umwe mu bakurikirwa cyane kuri Instagram, kandi bemeza neza yuko ari umugore w'igitangaza ufite ikimero kidasanzwe n'isura irangaza benshi, akagira n'ubwenge. Ku mwanya wa kabiri yitwa Bella Hadid. Uyu nawe ava muri USA. Bella Hadid yigeze kwitwa n'abashakashatsi umugore ufite isura yegereye perfection hashingiwe kuri golden ratio. Impamvu ari kuri uru rutonde, afite ikizwe nka facial system ihambaye, facial symmetry ihambaye. Afite umubiri w'umunyamuderikazi utunganye, kandi yatowe inshuro nyinshi nk'umwe mu bagore beza ku isi. Nubwo ari mwiza ariko hari umuhiga uza ku mwanya wa mbere. Uwo nta wundi ni Jodie Comer. Uyu ava mu bwami bw'Abongereza, ikizwi nka UK, United Kingdom. Mu myaka ishize niwe wagiye aza imbere mu bagore beza kurusha abandi bose mu isi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Impamvu ari ku rutonde, afite isura itunganye yemejwe n'abahanga mu gupima symmetry. Uburyo yigaragaza bituma ahora mu myanya ya mbere. Agira confidence na elegance, nicyo nakwita natural beauty, bitangaje ku rwego mpuzamahanga. Ubwiza ni ibintu bitandukanye ku bantu bose, ariko aba twabonye uyu munsi bafite icyubahiro gikomeye ku rwego rw'isi. Niba hari undi mugore utekereza ko akwiye kuba ari kuri rutonde, reka tubyumve muri comment. Kandi ntibigucike kuba wakora subscribe no kuzareba video zacu zikurikira. Kanda like, share kugira ngo dukomeze uru rugendo rw'ubwiza n'udushya ku isi. Njye ndi Demba 250. Aha ni kuri Hot World Entertainment. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ciao ciao.